بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي شرفنا بالانتماء لهذا الدين العظيم وهيأ لنا سبيلا للجهاد في سبيله حتى نلقاه وقد نلنا رضاه يوم الدين. Allahu Teala'ya kıyamet gününe kadar bizlere cihat etme fırsatı verdiği için ona hamdü senalar ediyoruz. من القدس المحاصر، من القدس المحاصر الجريح، من المسجد الأقصى الذي أثقلته القيود ودنسته الأعادي. Muhasara altında olan ve yaralanmış olan, kayıtlarla, zincirlerle bağlanmış olan Kudüs'ten, من أرض الأقصى والمسرى من فلسطين الجهاد والاستشهاد. İsra ve Mirac'ın ev sahipliği yaptığı Mescid-i Aksa'dan, من كتائب الشهيد عز الدين القسام إلى أهل مردين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ve El-Kassam Tugaylarına bağlı mücahitlerden Mardin halkına selamlar olsun. أيها الأحباب، أيها الجمع الكريم، لقد تشرفت بالحضور إلى هذا اللقاء المبارك من إسطنبول. Değerli, sevgili Mardin halkı, ben İstanbul'dan bu etkinliğe katılıyorum. آتيا إليكم عن بعد 1400 كيلومتر. 1400 kilometre uzaktan bu program için sizlere geldim. فإذا بي أفحص المسافة من مردين إلى القدس فوجدتها 1000 كيلومتر. Mardin'den Kudüs'e olan yakınlığın 1000 kilometre, yani daha yakın olduğunu gördüm. فهنيئا لأهل مردينا قربهم واقترابهم من القدس، وإن شاء الله في هذا الطوفان الذي نشاهده سيحل على المحتل طوفانا بشريا يحرر الأقصى والقدس ويدك عروشهم بإذن الله. Ey Mardin halkı, Kudüs'e olan bu yakınlığınızdan dolayı sizleri müjdeliyorum. Sizlere tebrikler olsun. İnşallah bu toplanışınız İsrail'i yerle bir edecek ve Filistin'in özgürlüğüne vesile olacak. Kahrolsun! İsrail! Kahrolsun! İsrail! Kahrolsun! İsrail! Kahrolsun! لقد بدأت مسيرة الجهاد والاستشهاد كما تعلمون في فلسطين انتفاضة الحجارة مباركة في سلسلة من انتفاضات الشعب الفلسطيني على هذا المحتل الغاصب. Bildiğiniz gibi Filistin halkının bu gasıpçı İsrail'e karşı göstermiş olduğu mücadele ilk olarak taş ile başladı. كما تعلمون باتت المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها كتائب الشهيد عز الدين القسام جيشا حصينا يدك حصون خيبر. Ama şimdi görüyorsunuz, başını İzzettin El-Kassam Tugaylarının çekmiş olduğu Filistin direniş mücadelesi bugün oluşturmuş oldukları ordular ile İsrail ordusunu tarumar ediyor. يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. إننا كمسلمين نتلو كتاب الله يتوجب علينا الامتثال للانتماء الجاد لهذا الدين والإعداد الصحيح لمواجهة أعدائنا أعداء هذا الدين. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de biz Müslümanlara şöyle buyurmaktadır. Ey Yahya, kitabı sımsıkı tut. Biz Müslümanlara lazım olan bugün Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı sarılıp onun yolunda cihat etmek için hazırlıkta bulunmaktır. لقد بدأ إخوانكم المجاهدين بكل جدية من خلال انتمائهم لهذا الدين العظيم بالإعداد والاستعداد حتى وصلوا إلى ما ترونه من نموذج بات العالم كله يضرب فيه المثل في الجهاد والاستشهاد.
Sizin mücahit kardeşleriniz de Kur'an'a olan bağlılıklarıyla beraber cihad için hazırlıklarını yaptılar. Ve şu an gelinen aşamada bütün dünyanın bir örnek olarak gösterdikleri sebatta, sabırda birer örnek oldular. أيها الأحباب عندما شاهدت هذه الصورة للمجاهد أبو عبيدة حفظه الله وعلى يميني صورة يتمثل فيها القائد الفاتح صلاح الدين الأيوبي أيقنت أن الوعي والرسالة قد وصلت لكل مسلم أن طريق صلاح الدين بات هناك رجالا يسيرون عليها. Değerli kardeşlerim, ben sol tarafta Ebu Ubeyde'nin, sağ tarafta ise Salahaddin Eyyubi'nin fotoğrafını gördükten sonra şuna kanaat getirdim. Ebu Ubeyde'nin ve mücahitlerin bugünkü yolu Salahaddin Eyyubi'nin yolundan geçiyor. Tekbir! Tekbir! ورد في الحديث الشريف أنه يأتي زمان على أمتي ينقسم الناس فيه إلى فسطاطين فسطاط إيمان لا كفر فيه وفسطاط كفر لا إيمان فيه. Hadis-i şerifte varit olduğu üzere Peygamber Efendimiz şöyle buyurmaktadır. İnsanlar iki kısma ayrılacaktır. Bunlardan birincisi iman ehli olup küfür onlara bulaşmaz. İkincisi ise küfür ehli olup iman onlara bulaşmaz. فالحمد لله حمد الشاكرين الذي نور بصائرنا كي نختار في أي فسطاط نكون وفي أي فريق نكون ولأي جماعة ننتمي. Olması gereken grupta, olması gereken fırkada olmamız için gözlerimize basiret veren Allahu Teala'ya hamdolsun. إن طوفان الأقصى هز عروش الطغاة في كل الأرض وكشف حقائق الخونة من حكام وأنظمة باتت تتاجر وتبيع مصائر شعوبها مقابل كرسي هزيل زائل. Allah'a hamdolsun ki Aksa tufanı operasyonu bütün zalimlerin arşlarını salladı. Ve yine Allah'a hamdolsun ki Aksa tufanı operasyonu Müslümanlara karşı ihanet içerisinde olan, düşmanla anlaşan, onlarla normalleşen hükümetlerin, düzenlerin gerçek yüzlerini ortaya çıkardı. ومن الحقائق التي أكدها طوفان الأقصى أن هذا الكيان المسمى إسرائيل حقا إنه لأوهن من بيت العنكبوت. Aksa tufanı operasyonunun ortaya çıkarmış olduğu diğer bir hakikat ise İsrail ordusunun çok zayıf bir ordu olduğunu gösterdi. لذلك أيها الأحبة وأنتم ترون هذه المشاهد التي تأتي من غزة العزة غزة الشهادة غزة المقاومة. Değerli kardeşlerim, sizler bunu izzetli ve direniş sahibi olan Gazze'den gelen videolardan görüyorsunuz. لقد بتنا حقيقة أقرب إلى الأقصى من أي وقت مضى. Allah'ın izniyle bizler şu an geçmiş bütün vakitlerden daha çok Aksa'ya yakınız. فيتوجب علينا أن نقف بكل ما أوتينا من قوة خلف هذا الطوفان الهادر الذي سيحقق لأمتنا الإسلامية من أقصى أقصاها إلى أدنى أدناها أمنية تحرير الأقصى. Ve bizlere düşen, bizlerin sorumluluğu ise dünya en doğudan en batıya bu İsrail'i zelil edecek ordunun arkasında durmak, onlara destek olmaktır. أيها الأحبة إن الأقدام التي داست رؤوس الصهاينة في فلسطين لم تأتي عبثا ولم تأتي من فراغ. Değerli kardeşlerim, Gazze'de, Filistin'de Yahudi askerlerin başlarını ezen ayaklar rastgele olmadı. إن هذا الحدث سبقه إعداد واستعداد وسبقه نية خالصة لله عز وجل
فأخذ التدبير وتوكل على الله وسترى من الله النصر والفتح المبين. İlk önce Müslümanlar, mücahitler bu operasyondan önce hazırlıklarını yaptılar. Daha sonra ise ihlaslı bir şekilde niyetlerini halis tutarak bu operasyona başladılar ve muzaffer oldular. لذلك لا تراجع عن هذا الدرب حتى نلقى الله عز وجل إما شهداء وإما أوفياء لهذا العهد. Dolayısıyla bizler bu ahdi yerine getirene kadar veya şehit olana kadar bu yoldan vazgeçmeyeceğiz. Tekbir! Tekbir! أنا أعلم علم اليقين من خلطتي بالإخوة الأتراك في ربوع تركيا الحبيبة أن مئات الآلاف بل ربما الملايين من شباب هذا الشعب تواق لمشاركة إخوانه في مسيرة الجهاد والاستشهاد ولنيل شرف تحرير الأقصى المبارك. Ve ben kesin olarak biliyorum ki bugün Türkiye'de milyonlarca insan Gazze'deki mücahitlerle beraber olmak için ve bu Filistin'i özgürleştirme mücadelesi içerisinde yer almak için can attıklarını biliyorum. حالت فيما بيننا الحدود وتقسمت البلاد بأيادي طاغية وحرمتنا من وحدتنا التي سنستردها بالدماء. İnşallah kanlarımızla geri alacağımız birliğimiz maalesef ki çizilen sınırlar ile yok edilmiş durumda şu an. ولكن مهما حصل إياكم ثم إياكم أن تتراجعوا قيد أنملة بعد أن انكشفت الحقائق وتبينت لكل ذي لب وبصيرة. Ama her ne olursa olsun, her ne engel karşımıza çıkarsa çıksın, sakın ama sakın bu hakikatten vazgeçmeyin. وتقدموا خطوة إلى الأقصى بالمال والإعلام وبالقلم وبالكتابة وبالمسيرة وبالمظاهرة وفي كل ما تستطيعون لأن الله عز وجل يراكم إن لم يكتب أحد من البشر ما تفعلون فإن الله كاتب أجركم إن شاء الله. Yapabildiğiniz her şeyi, mali destek, maddi destek, sosyal medyada olsun, çıkacağınız bu meydanlar olsun, Aksa'ya olan desteğinizi sürdürün. Ve bundan emin olun ki hiç kimse sizi görmese dahi Allahu Teala sizi görüyor ve yaptıklarınızı biliyor. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي هذا وعد من رب العالمين أن الغلبة والنصر هي لنا بإذن الله في نهاية المطاف. Allahu Teala kendisinin ve Resulünün zafere ulaşacağını belirtmiştir. Allah'ın izniyle zafere ulaşacak olanlar bizleriz. نعم الآن عدد الشهداء يصل إلى 30,000 شهيد. عدد الجرحى يتجاوز 60,000 جريح. المشردين أصبحوا أكثر من 1,5 مليون مشرد. Evet, şu an 20.000'den fazla şehidimizin olduğu, 60.000'den fazla yaralımızın olduğu, 1,5 milyondan fazla da evsiz bırakılan Gazze'linin olduğu doğrudur. لكن أهل الجرح في فلسطين تسمعونهم ليل نهار لم يشتكوا لم يتراجعوا هم خلف المقاومة وهم في خندق المواجهة ويريدون أن يلقون الله شهداء أو يحققوا النصر في الأقصى. Ama bizler şu an Gazze halkını görüyoruz. Allah'ın izniyle tek bir şikayette bulunmuyorlar. Tek bir geri adımda atmıyorlar. Bilakis direnişin arkasında Allah'a şehit olana kadar veya zafere ulaşana kadar mücadele ettiklerini görüyoruz. أيها الأحبة أيها الجمع الكريم أيها الحضور المبارك أختم كلمتي هذه بوصية أو تذكرة لجميع من يسمع هذا الكلام. Değerli kardeşlerim, kıymetli topluluk, ben sözlerimi bir vasiyet veya bir hatırlatma ile bitirmek istiyorum. إذا كنت تعتقد أن الله عز وجل هو ربك الذي تصلي لأجله 5 مرات في اليوم
وإذا كنت تعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم حامل هذه الرسالة لأمته إلى يوم القيامة Eğer ki sen uğruna 5 vakit namaz kıldığın Allah'a kesin olarak iman ediyorsan ve bu davanın taşıyıcısı olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme iman ediyorsan فكن على يقين تام كما تؤمن بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أن النصر قادم لا محالة المهم أين تكون أنت في هذا النصر Allah'a inandığın gibi, Hazreti Muhammed'e iman ettiğin gibi emin ol ki zafer gelecektir. Zafere ulaşacağız. Ama esas önemli olan bu zaferde senin konumun nedir? Önemli olan budur. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن نلتقي قريبا في ساحات المسجد الأقصى ويكون لكل منا نصيبا في العمل لهذا اللقاء أشكركم أستودعكم الله وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله. Allah'tan şunu temenni ediyorum. İnşallah en yakın bir sürede Aksa'da buluşacağız. Ve bu buluşmada sizin de payınız olacak inşallah. Allahu Teala emanet olun.